Mema akwaba ediba lens ye Twi yeguso ewo eye Twi Kasakoa eso na ene no yebeko eye Kasakoa horo bi a yate pen ne nkyirase eno ena mede ma medin ne ye nana amisa ayim aha ne ye lens ye Twi yenko gibe na nsane yebeko akogibe no kaise dwumadie ewo YouTube ewo Facebook ewo TikTok ni nyina abomoden na subscribe ukọ eye YouTube a eye learn suya Twi suya no ehye enkatomde ana bracketing na Twi no aba obehu eye yeyi no wo eho a ye videos nyina wo ho betumi afi video nyina bi na wa kan na wa subscribe ayen so like my ukọ TikTok so a follow yen learn suya Twi ewo TikTok obehu me phone ewo ho sanso na Facebook obehu ye ewo ho learn ho ne ye learn Twi ye wo ho no ma enche kra ye di dwumadi kase ebrew ewo Facebook na so ene ba mede ma no se oba sa asabone a oba osa asabone a senese na sana wo sa no enye na enkase ne namu eso oba sa asabone a senese wasa enye nemum enkase onan emuso na so yempanyinefo ewo nsempara na ene no yarehwe Kasakoa horo anan ne nkyirase eno ena mede bere oni edi kan eye Joda ajo na chese asem na aba wote Joda ajo a eye asem na aba Joda ajo asem aba nia etoso ebia mede ma eye uduebo aya ote se yemma menum titiriw etaka wo abofrei uduebo eno ekire se opre dodo nia etoso ebiesa eye wani pumawo na ekire se wama eye wani no ayedin atraso wani yedin atraso yase wani yedin no aboroso pa eno na banyine ka ne se wani pumawo ni twato amede mawo enne no eye watu api eno asekyerɛ no eye se unsusui no aye kwa medini ye nana amisa eyima haye learn Twi se mdi ka kan no ko na ko hwehwɛ ewo Facebook ko na ko hwehwɛ ewo TikTok ko na ko hwehwɛ ewo eye YouTube na DH na abisunya de pa medu besi ya ebesan so aba na ya beto aso ed amao mackerel